Ngiyabikela abanye ukuphumelela enangela namuhla uphumelele mina naye sesiwami. Siyabonga uNkulunkulu ngalokho ukuthi sikhona. And sitela ngethando. Uyathi ngikubita ngithi angikubita. Noma ngikhuluma nababi. Sometimes efonini ngakakhona ukukhuluma naye. Ngiyambuza ngithi ukhona queen of the house. Athi ukhona. Phela queen of the house ngisho yena. Amen Pastor. Umama wami, umalume wami, i-mentor yami, i-advisor, i-supervisor, i-manager, konke at the same time, bazalwane, amen. Bazalwane masibantwana, kuningi lesikwendawo, lokungasikade, lokusikhubekiso, lokunjani, lokuyisana-ke endleleni, mara yena, makwethu, lezi akhona, uyasiphuda, uyasinakekela, uyasi-advisa. Ngisho nanoma ngabe kuyenyukela, uyadi idonsifoni ukhulume naye. Ngikhona le emathu donsifoni ngithi malume akhambi kahle lana. Sengiphela nemali, ngiyahluleka, angisakhoni. Ngiva ukuthi sometimes kuyafika nokuthi ngathi ungathatha inzambo ubeke la. Noma ungathatha sibhamu sibeke la. Not ukuthi ngoba angikholwa. Ngive kahle. Not ukuthi ngoba anginaye Jesu unaye. Ngiyamthanda futhi. Engimbonile futhi empilweni yami. But sengiletha lokho kokufakaza ukuthi yena uyangikhona mina emndenini wami wonke. Ngiyabonga manje ukuthi ngibe namakelo ofana nawe. Ngiyabonga ukuthi ngibe namalume ofana nawe. Yozalwane, ngibona ukuthi esinye story kancane before ngena ebantwaneni. Mina ngime la njengase silomkhulu, ukhona lomkhulu kakhulu kimi, mara akakhona ukuthi. So namuhla ngime la ngimi, sesiwakhona lomkhulu. Bakhona la, bayadele bangibona yini mina ngibabona ngoba semnganeni. Amen. Mara ngimi sesiwabo. Ngive mange la akhuluma athi wafikela kuye. Ukuthi yena wafikela kuye, angavisanga kahle ukuthi ngibalo ufike kulomunye. Nami malume wami akafike ekhaya. Ufikele kimi. Okay. Akafike sesiwami lomkhulu. Akafike bobhuti wami bebangekho. Ufikele kimi mina lengimela. Kumbe benginabo 12 years. 11 12 khona la. Makafikela kimi. Ngaba i-firstborn yakhe ebantwaneni. Bangekho boDloli. Bangekho bonke boJudy. Bangekho bonke leleni batifu. Ngaba ngimi mntwana wabangimakhe. Wabangibabe. Babe bekasebenza, bake beyafunza. Nami mntwana khona befunza. Mara phela ngisho lamabanga lawala la asetulu ukuthi naye sewutawuphotfula phela imfundo takhe. Angisho lokufunza lo. Mara makafika kagogo ufikele kimi. Sitolo ngimi lalafuna kukwati kwalakhaya bekabuta mina. Yeah. Nemanga angekho babe asemsebenzini eGwayini uyakwati babe sithole eGwayini eNaspoti. Konke lo bekafuna kukwati ingwembe ihlala phi sifuna kuphi ibhodo njani bekabuta mina. Enengaleta tikhathi amafoni bekasasesikasi. Bekusana lamafoni lawa akudzala lokuthi ufuna ugibela esihlahleni makumele uhambise inetwork
sengikhohlwa igama layo mara beyitse nje ine-area so wona lawo laba-ke baba nawo bayawada bekathi mase bafuna ukukhuluma lesikhathi asasekhaya kubo angasengakafiki kimi makangithuma babi phela ngani mina ngimntwana vele ngiyangena kuleli khaya la ngabone khona mina ngiyangena umntwana mina bebangangibude ukuthi ngitofunani kumbe ngetekubanga baze bakunikene nickname khona ngale bebangibita ngayo bayathi sima sengifikile vele ngilethe emlayeto bekabhala incwadi baba ayibhala khuluma ngezinto takudzala ayifolde le phepha exercise book bekathenga stapler ayistaple from le phela namngani bengihlakaniphile esikoleni magama nje bengiwabona ngisho ukuthi bengivula ngoba all around vele befake itapler just ngiyamremind ayistaple malume wami le ncwadi isale kancane emkhathini athi behambisa le karamphalalani le ncwadi thathe ngiphume so gijima ngithunyiwe ngisincwadi vele bengayishima ngamtholi kanti futhi ngamthanza kudzala bengasuye lothanza indlela babuye esikoleni nje bekabasekhaya so noma ngiyasikhathini bengimthola thatha incwadi yakhe naye makathi uzama ukuvula leti tepla athole ukuthi hayi iphepha liyahliphika alisafundzeki kahle the way basteple ngakhona lo mlayeto lo lapha phakathi nedi ngiyabakhumbula ukuthi mina nabo sisukaphi uma ngithi mina ufikele kimi ngisho lokho bangekho laba bonke labo sethi nalabo bonke laba ngibamemile bonke ngabagezisa ngabamema bonke ngaphandle kwalaba labatholelwe la ngothembisa mara laba biye ekhaya bonke la mhlanu wami niya ngisakhula nami ngahamba nami-ke ngakhula ngafika la ngifike khona ugogo njengoba ahleli la simcelebrate-ela lo 50 years of birthday ungogo ebantwaneni bethu nasebantwaneni bami angibali bantwana baseswami lokukhulu ngisho bami mina first born yami ina 27 years uNtukulu wakhe nimntukulu na 27 angathi lo basesikuthi una 30 bani gogo semendozana ukuya i-second born yami ina 25 ndodza lenzala mangangena la vele futhi mangihamba naye bathi umuntu wami bathi na-Ben10 wakhe nge-boyfriend wakhe kanti umntwana wami second born bantukulu bakhe so ngila ngidoba representa nabo labangakakhoni ukuthi abasemndenini including bona abantukulu babo bashito ukuthi usihlangelise lekugogo utshele ukuthi happy birthday akhule kahle akhule angakhokhoni nimtshele ukuthi akasiphilele sisamdinga ngoba nathi asengakashadi salungisa lokho siyamfuna nathi emshadweni wethu so nami ngidlulisa lamagama lawo nokubonga kini nonke bomzala abantu abamalume including nami sisweni queen of the house lega asimhlopheni simthanze simlalele kwathi masilase bekujika khona tinto bebangashayani ke laba koyithumi angathi nine balathembisa ngoba banishaya mina ngibati bangashayani ngeliswati noma ngelibhandi noma ini abakaphiwa la angathi kumbe nyalo tinto titshintshile ngoba tinto tihamba tibe nesikhathi tinto tihamba tiyantshintsha
mara ngemlomo mabakubitile bakuhlalisa la bakutshela bakukhude njengemntwana kumele ukuthi ulalele. So asibahlonipheni batali bethu, uma basikhuda silalele, singaphikisani nabo, singabameli. Uma bakubida bathi bhalisa bafika ukuthi ma noma ufika ukuthi ba hlala phasi uve ukuthi ubidelweni. Asibahlonipheni kakhulu, siyabathanda kakhulu. And lokunye futhi lekubonga ukuthi side ku-celebration yempilo. Asiketi kutokhuluma bathi yes sileyo sukuma khulume ngoba sewulele. Nkosi yami ngibonga ukuthi sikhuluma impilo into lekhona basaphila, ba-celebrate bakhona baphila. Nokuthi sebathi utofunza mlando singazake se-celebrate impilo nje sesiye ngokuthi sebafile. So sibonga lokho, sibonga ukuthi mawufika lapha lela khaya lekanjimani ufika wabangumaki wabangithishela wafundisa. Ngikwati ukutimela namuhla so ngibona ngimuhle so ngiyataka phela ukuthi ngimela aqala kufundiswa ukugeza songuye nomali. So ngiyamhlonipha kakhulu, ngiyamthanda. Kuningi la sidlule khona mina nakuningi la siwedisene khona. Uphiwe ngimfanisa nalo make loya eBhayibhelini, lo make lebathi uDorcas. Lo make umuntu into lebekana lo make lo bekathungela abantu impahla abantu babe baswele. Lebekabathungela abaphathisa. Bathi noma lo make sekashonile bakhala abantu. Bathi Nkosi ngabe ufele lo make ngoba siphila nje sigcoka njengenxa yakhe. Asinalutho ngaphandle kwakhe. Uma kufe yena lo make lo asikho kahle. Waze wenda amaminzi ukuthi Dorcas avuze. Ufana naye uma ngiyabonga. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We're running because of time. Thank you so much, Brother May. Hallelujah. And then I will tell you, Mama Kiale Buhama, Hallelujah.